na a e swara-sware fale le fale ke moka o tla re ga a fetša go e swara-swara fale le fale ra tle ra amogela seboleledi sa ka mošate wa seabe wa bakgatla ba motšha ba ga tšhane gore nke batle ba re fe polelo go ya ka tsebo ya bona mabapi le ketelo ya maloko a sepetlele. Professor, ke tla ka go wena mongaka ke go tamiša ke sena bonyatši ke go tamiša ka tlhompho le boikokobetšo kgoši yaka sebaka ke sa gago mongaka. A ke go tame malome ka kapa ke be ke go leboge le madume a mabotse a boleta ke amogele ga ke tamišeng batheeletši ba motse community radio station re thomeng ka mafateng a matelele re ba dumedišeng ka moka baruti ba porofeta re a le tamiša ba gešo setšhaba ka moka ka kakaretšo re tloga re le dumediša kudu-kudu wa le dumedišang ke yena Moroka ke tloga ke re dumelang bana bešo ka moka ba ka kua dikgokaganyong tša leago re a le tamiša ke lebogile kudu malome ka kapa go nkamogela le ge ke fihlile lata ke lebogile thata ke nagana gore re ka tsena ditabeng motheeletši a kgone go kwa gore taba tše di sepela buang ba kwa gore re ba boetše le diphetolo tša go swana leng ka ge e le gore re be re ba tshepišitše gore go ya ka lenanego la maloba ka mokgwa le kwešiše go bohloko ka gona go be go swanetše gore go bueng ga rena re ba boele le se sengwe jwale nnete bagalabe ba bagešo ba ile ba ema kudu ba gešo ba emela taba ye re nyakana le bonnete gore le lena jwale ka batheeletši babogedi le tle le kgone go kwa ye e le go nnete gore ge le fa dikeletšo le fe batho maele ka se le se kweleng. Ke a leboga malome kaka. Re a leboga Moroka, re a leboga ge ile ga jwale gona motheeletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM ke kgopela go pota ka fa mabenkeleng ka fa ke moka ge re boa le ba mošate tloutša baroka gore re tle re kwe polelo ye e le go gore bona ba e tseba ebile ba e bone ka mahlo a bona ebile ba e rekhudile ka gare ga dibuka tša bona. Makoting ke o fiele. DSM Mphileng Clinic njenganje sihlanu kwakho sinensiza ezihlokomela zamaphilo njengabomma bazithweleko abomma baqeda ukubeletha ukuhlelela umndeni ukuhlogomela abantwana isona amagula adlulelana ngokomseme ukuhlola intumbandonga kunye necounseling ukugula kweswigiri kunye namanye ukuhlola kuthoma nge350 ufumane nemchoka sinzinze eMphileng Eastern Number City 702B endleleni yeMphileng R568 ngomvulo kufikela ngolosihlanu sivula ngesimbi yobunane kufikela isimbini yesihlanu ntambama ngomgcibelo sivula lokha imizuzu nayimatshumi amathathu ngemva kokubetha isimbi yobunane kufikela ngesimbi yesibili ungavakatshela ikhasi lethu leFacebook ku-DSM Mphileng Clinic ungasithinda nangomrhala ku-079 463 6227 nofana ku-061 809 7479 ungathumela ne-WhatsApp. DSM Mphileng Clinic, your health our concern. Di-special tsa rena tša go fiša tša Black Friday ye di thomile go mabenkele a rena ka moka a Laduma Hardware go thoma ka 1399 o ikgethela mabata a dišawara a go fapafapana o hwetša gape tanka ya metsi ya Jojo ya 2400 liters ka 2149 rand fodiša P-Shock icon ya rena ya 12000 BTU ka 5499 fela. Di-special tše tša Black Friday di thoma 23 go feta di 30 November 2023 gopola mafato a kgwaleke ge e sa le go sasa Laduma where you save and score. Batho ba aparetšwe ke mathata le malwetši gomme ga ba tsebe mobaka ya go gona bjale Dr. Rufus Maphaka o gona go go thuša o alafa selešo mathata a lehlapo a pelegi sebabo makgoma go swa mmele madi a magolo cancer leswiswi le a mangwe a mantši gape o ruta batho ditaola. Dr. Rufus Maphaka o šoma ka mehla yena o hwetšagala kwa Dlaola Leflaka kgauswi le Thavena nomoro
ditsebeng tša bona ebile baeti ba go tswa ka sepetlele ba go rogetše ka mošate o wa bona go ira gore go a swanela gore re bolele le bona ntši mešate ye mengwe e le gona ka baka la gore ke bona ba tshwerego nnete kapa ditaba tšeo e le gore motheletši o nyaka go dikwa. Jwale mo mogaleng mo ke na le ntate Frank Chane. Ntate Frank Chane ke seboleledi sa ka mošate wa bakgatla ba motšha. Ke na le ntate Frank Chane e le go seboleledi sa ka mošate fa ntate Chane le gona mogaleng mongaka ke teng re mafela rena le bothata ba network ka lebaka la gore re mo load shedding. No nna ke a le utlwa ntate Chane ke le utlwa monate ke sa tsebe gore na lena la nkutlwa ntate Chane ke rata go tšea sebaka se mongaka ke go dumediše ka hlompho le boikokobetšo ebile ke go amogela lenanegong la pitšentše kgolo go Motse Community Radio. Nna ke le ka kapa radio ke sepela le Professor Moremi fa gomme re le leleditše mabapi le taba yeo e le go gore re be re le godimo ga yona le kgono gona ka moo ka mošate ka fawe mabapi le ketelo ya batho ba ka kua bookelong ba Mmametlhake ba ile go gore ba ile ba teponagatša ka mo mošate wa lena mabapi le se bego se diragetšeng lelapa la ga Selepane. Jwale ntate Chane ke ile ge ke fitla ka moo ke le botša gore go ya ka ba ga Selepane baeti go tswa ka kua Mmametlhake hospital ba ile ba teponagatša ka mo mošate wa lena e le ge ba etla go kgopela tshwarelo go ba ga Selepane ebile ba rata gore ba ka ba hlatswa matsogo. Jwale mošate o ile go bolela wa re ye ya go hlatswa matsogo ka kapa ga re tsebe ye re tsebago ebe e le go tla go re begela gore ba dirile bošaedi kapa ba dirile phoso ya go tšhuma ngwana wa ga Selepane ka phoso ebile ba etla go tsebiša mošate ka bona bošaedi bo bo diregilego. Ntate Chane ke kgopela go no go fa sebaka mongaka nke o e otlolle ka botlalo go ya ka mokgwa wena o e tsebago ka gona ka baka la gore o be o le gona tšatši le baeti ba ba ka sepetlele ba bego ba tlile ka mošate. Thobela Thobela re e le ke dumediše bamamedi ba gago re ba Motse Community Radio ka kutlo botlhoko tota go ka ema go se bua ka taba e utlwisang botlhoko ebile e tlhabisa kgala ka seo se diragetseng ka ngwana wa borena wa moaseare. Re lona re dutse ka 2020 ba fumana kopo ya batho ya baemedi ba ko hospital ba batla go tlo kopana le rena. Ile ba dumela gore re tle re kopane le bona ka di 22 tsa kgwedi ya January 2020. E ba fitlha ba fitlhile ba na le ba policing forum ba rona ba babedi e le Melusi Makhulu le Repasha bana le onne ba tsamaya le ena ba re ke Rera Masudi. E ba fitlha ba fitlhile ba le Dr. Mashihu e le clinical manager e le moemedi wa CEO ya Mmametlhake Hospital bana le Metron Modikwe e le main nurse bana le Makutu e le quality manager. Ye ba fitlha re ile ra makala thata ka gore ba ne ba re tsebisa ka tiragalo e diragetseng ka 2002 mme rena re thoma go e utlwa ka 2020 ra makala thata
gore mara nako e kana tsone le 18 years back bona re tlo utlwa gore go na le bošaedi o builahetseng ko hospitaleng ya rona ya Mametlhake mme wa rona o tsamaile a ya ko Mametlhake a isa ngwana e le ngwana wa kwa Selepane gore a yo fodisiwa ka mokgontse le utlwa gore o ipatene ko nokaneng ko tleliniking go tloa moo ba romela ko hospital e ba fitlha kwa hospital e mo amoetse tota go ya ka mokgwa bona ba ne ba re tlhalosetsa mme jaanong ko morago after kamogelo ya ngwana go iraetseng ga re itse go iraetseng ka gore re na ne re seo moo ke se re se utlwang ba re ngwana o tlhokofetse mme ngwana a tlhokofetse he mma ngwana a nyaka go itse ngwana o kae he mma monyaka bo manele gore ngwana ha teng e ba o lebelela mo bona bo manele gore ngwana o tshwanetse a ba fisitswe le bao ba dumeletsweng go fisiwa tsatsi leo jaanong ya tshwenya ka lebaka la gore tumelelano ya motho ha a fisiwa ke re o tshwanetse go bolelwe le batswadi ba di ba ngwana o ne a sa itse sepe ka tiragalo eo o bolelelwa fela gore ngwana wa gago o tshwane o fisitswe jaanong ya re tshwenya ka baka la gore from 2002 rena re tlo ka 2020 18 years after go ile hala re nyakisisitse re mane le gore batho ba nne ba tshwenyega thata ka taba e ke borre ba utlwang botlhoko ka tiragalo ya moasabe gore na re go ile hala ke re Sekoba le Rekola ke bona ba nne ba tshwenyega ka tiragalo e ke se bona ba ile mafatafata tiro go ye gore e be batho ba Mametlhake ba hospital ya Mametlhake ba tle go rena ba tlo ipega bona re kgonne go itse gore ka lebaka la bomang a tlo se eng ke se bona le rena tota nke re sena kitso e ntseng jalo so se ipile ka bona ra etsa elbe gore re alright se tla re se ba Mametlhake ba tsamaya ba tle ra bitsa ba kola le phasa ke ba re bolella gore nya re go etsahetseng re ditse le ba community policing forum ba tle ba re tlhalosetse o etsahetseng ke re santse re sa le marao ya ba gore ke nako ile ya rena o la e bona 2020 ke se taba e ya gore ke ya Mpumalanga se tsentse mokgwa wa mofrefere ka mohara a setšhaba sa rena batho ba se ba sa utlwella gore ba se itse gore a batle ba se batla ba ile ka mokotsing e ba ye ka mokotsing e ya ba re paletse go sala taba e morao go fita gabe ano ke ka mokgwa rena re tshwereng ka teng ke a leboga ntate Tshane pele le tswa mongaka taba ye ka mošate e rutse ke ba sepetlele kapa e rutse ke ba maloko a setšhaba go lena ane ba e rola ba tlile mmogo ba hospital ba thaile ba na le ba policing forum empa ba sepetlele ba be ba dumela ka melomo ya bona gore ka nnete ba dirile phošo ya go tšhuma ngwana ka phošo ke go ya ka di-report tsa bona e ba nyaka ngwana ba sa mmone ya ba gore ba etsa gore o tshwanetse a ba tsamaile le ba ba neng ba thumiwa ka dilego ke ka mokgwa bona ba re tsileng yona ka teng le fa ke ba bafe ke ba sepetlele kapa ke maloko a setšhaba ke ba sepetlela ba na le community forum ya rona ya Moasabe o ya community policing forum ya Moasabe o ya prof ke seboleledi sa ka mošate ke ntate Frank Tshane ke sa tsebe monga ka gore go tswa ka mo go lena ka mowe le ka be le ne le putsišo ye le gore le rata gore le ka ba butša yona pele ba etswa thobela tate mogolo le kae le kae pa ka botsa wena nna re gona le bolela le Professor Moremi ke ngaka setšo go tswa mo ga Matlala Ramošibo nnete re amogetše dillo go tswa kua go mme mma go rena go ya le ka mokgoli ile la bona le fihlela ke bagalabe ba ba gabo rena ba re ileng ra ba romela gore nnete ba ye go nyakišiša taba ye taba ye le re e fihlile go lena ka 2020 ka di 22 tša kgwedi ya bowane gora gore taba ye le fihletše ka di 22 ka January ka 2020 ene mola ba re tiragalo ye ke ya 2001 ne
History ya ho nna e fita mo rena ba re boleletse ka 2002. o lena ba le boditse ka 2002 Ore e dira hetse ka 2002. and then go tloga mowe jwale ka mošate a sanka la bona gore taba ye ge ile ka mokgo mo gongwe re ka leka go e kgokaganya le ba molao la kwa gore ba molao bona ba reng ka taba ye Ka mo o tlwang ke re re ne re kopane e le ka di 22. Re na le ba mekate le bona baemedi ba policing forum. E le gore rena re tshwanetse re tlo kopana ka di 23 re le committee yo yotlhe ya kgosi. Re kopana ka di 23 re ala khanye ya ba gore re utlwana gore a re ba ditseng ba rena ba policing forum le baliba ba ileng gore khanye e be kgone go utlwala mo phasha le kola re tle re kopane le bona ka di 6 and then go tsa February. yeah Ana re tshwanetse re tlo kopana le bona ke nako ke yona ke nako e iso ya Mpumalanga e tseneng e tatakansa batho ga ba khona go rutlwa e re ba ditse ka baka la gore ne ba sa itse gore a batle e ba ka tla ba ile poso e ba tle ka mo rena or ba tshwanetse ba utlwele khosi e ntšha e tshwanetseng e tle e nne teng ke se ke bonang kanya rena ile ya no fella hona mo ka lebaka leo o ganga sanka ya gona go tswela pele ka lebaka la dithulaganyo tše di ileng di aba gona ka kwa bona and then go tloge mo ba ka kua kgorong ya maphelo ge ba fetša go tsamaya go lena taba ye jwale ka ma-police forum bona ge go tlile go phatlalelwa molaetša wa bona wa mafelelo o ba le boditše go ona ba ile ba le botša gore go tloga mo bona ba ya go dira eng no ara fitha mogo ba fitha gore ba re bolelle gore bona ba go ira bjang rena ba ne ba tlile gore behela fela gore re itse gore ntho e dira eng jwale ba ka kua kgorong ya maphelo bao ba beng ba tlile di-clinical manager ka moka le di-metron bona ba ile ba re go tloga mo ka lebaka la ge e le gore ngwana go bonala e le gore o tshumilwe ka phoso ba ya go dira eng bona no a ba re bolelela gore bona from there ba o dira eng a ba re bolelela gore ba o dira eng rena re utlwile fela pehelo gore re itse gore ntho e dira eng ra sala re maketse gore taba e dira etseng ka 2002 rena re tloditse ka 2020 go tla bjang all right and then ba lapa ba go lapela jwale ka maloko a mošate a sanka la ba botšiša gore go tloga mo ka lebaka la gore le re begela molato šiona and then re o fetša ka goreng ka lebaka la gore ngwana o re bolelang ka yena ga ana death certificate ngwana o mmage ga a tsebe gore o bolokilwe kae ngwana o mmage a sanka mmona a hlokofetše go tloga mo jwale ka ge ba etla go lebegela taba a sanka la ba botšiša gore go tloge mo then taba ye ya go fela ka goreng teo tsa gore ngwana ga ana death certificate ngwana ga bolokiwa go ya galeng ga ra di itse re utlwa ka lena le di bolela lena re itse e le gore ngwana o bolokilwe e le gore a bolokilwe ka phoso a thomile ka phoso ke tabe ba tshwanetse ba boledisane le ba selepane jaanong rena ba selepane ise batle ko rena batle go tlaleya molato o kwele ke nna tate mogolo go rea gore wena o netefatša gore nnete ba ka kua kgorong tša maphelo ba tlile go lena ba hlatsela gore ngwana o tshumilwe ka phoso ke se re beng re senyaka bohlatse ba bobedi gore nnete taba ye molli wa rena a tlileng ka yona malobeng ka labone e be a rerešana jwale ge lena le ba mošate le hlatsela gore ke therešo ba tlile le rile go tlile ke Ramasodi go atla Dr. Mashego go atla Metron Modikwe le ile wa quality ke mang la quality ke mmekutu ke makutu ya a kre go tlile Dr. Mashego le Metron Modikwe le makutu ke le quality manager ke ba ka mo hospital go ba tlile morele all right and then batho ba ile ba re go notla tate mogolo a sanka go e ba lo motee mo mošate go maloko a mošate a ba botšišang dipotšišo lo moteete a sanka e ba gona dipotšišo ga di a nna teng ne re behelwa
so e re behelwa ga e sa gore ne ba lapa le bona ba tate ba tlo re behela ke na ise batle nna re e fumane fela mo bona le ba policing forum ko go kwela ga botse tate mogolo ebile ko go kwišišitše theresho ba lapa be ba swanetše go tla ka morago go tla gore jwale taba yela ba lefileng yona re etšea go tloga mo re ya kae ka lebaka la gore ba lebe ba tlišitše pego go lena and then le lena be le ne le maswanedi ya gore le swantše le šale le ya hlahla and then le emele ba lapa batle and then le tle le tsebe gore go tloga mo taba ye le bereka jwang ka gore a ke re ge batho ba tlile ba lefile pego go ra gore lena le ba motseng le ba ka gae le swanetše go šala lena le ipolela ka gore bona ba lefile pego gore aowa molato ona nna ga re gane re o dirile fela a re šala le bolela le tla re botša gore re fetša ka goreng jwale go ne le potšišo ye nngwe mo ba re ba boletše gore bona ba tlo liša ke ba ga manka kapa Selepane ba ga Selepane le a e tseba yona Selepane eo ga rena kitso eo e tlile ya yeo ga le e tsebe ra e fumana tate mogolo o hlalositše ke lebogile kudu ka mokgwa o hlalositšeng ka gona e re boele ka kua lapeng re tlo bua go wena go se nakong ya go fetša pele gore ke eng se se re ileng gore ka morago ga gore ba mošate batle ka gae bona ba palele ko go bua mošate batle ba bolele le lena ya le seke la bea founu gole ke nyaka go kwa ba ka kua lapeng gore na ke eng se ba pallišitšeng gore ba bue mošate batle ba kwa gore taba yela ba ka kua kgorong ya maphelo ba ba begetšeng yona bona ba no fela ba dutse ba sa bue mošate batla ba nyaka go tseba gore go tloga moo ka ditaba re ka kae le ntshwareleng jwalo ke tlo bua go lena go nako e sa fetšeng pele thank you lona go dikgokaganyo tša leago Facebook Mutse Community Radio 963 Instagram @Mutse Radio ana jwale tate o re ye ya go hlatswana matsogo yena ga a e gopole empa ka molomo wa gage o re ye a e gopolang ke polelo ye e tšweleng go ba sepetlele e šita le go maloko a setšhaba a bego a sepela le ba sepetlele gore
ka nnete go bile le bošaedi bo bo diregile go mabapi le ngwana wo wa ga Selepane. Gomme tate o re ka morago ga ketelo ya ba sepetlele mošate o ile wa ba le lehutšo la gore ba ga Selepane ba tla teponagatša ka kua ka mošate go kwa gore jwale way forward ke eng jwale ka ge sepetlele ka bo sona le sona se re go diregile bošaedi kapa diphoso. Jwale prof go ya ka tate ba ka mošate e sale ba emela ba leloko la ga Selepane. Jwale ba leloko la ga Selepane ga senke ba teponagatša ka mošate ka morago ga ketelo ye ke sa tsebeng ke le ka kapa gore ba seke ba teponagatša ke ka baka la statement se bona ba re fileng sona sa gore ba sepetlele ba be ba kgopela go ba hlatswa matsogo, so bona ba apallana le ba sepetlele tabeng ya go hlatswa matsogo ye e lego gore mošate o re ga o e tsebe. Wa tseba malome ka kapa go taba ye ba lapa be ba swanetše go rwala dieta ba leba mošate ba ya gore mošate le ka re fa maele a majwang mabapi le taba ye e lego gore e bega ke ba ka mo kgorong tša maphelo, and then ba lapa le ba mošate ba fane maele. So go ya le ka mokgwa e leng gore ba mošate ba e hlalosa ka gona ke boletše ka re mošate ge go bolelwa taba e ka no riega neng kapa neng mara mošate go ba le ntho re bitšang gore ke di-minutes le roll call ye e bontšhang gore ke batho ba kae ba attendileng meeting wo ka tšatši leo, agenda ya meeting e be e leng, and then ke bo mang ba bebeng ba le gona ba bebeng ba hlalosa taba tšeo. So ke nagana gore lehlakore la mošate nna ke le kwele ke le kwešišitše be ke nyaka go kgonthišiša gore nnete ana ngwana wo ba bolelang ka yena o a tsebagala na, ba re ke Thereso o a tsebagala ebile ba ka sepetlele ba tlile ba re baletše gore go tlile mang le mang le mang le mang le mang. Se se šaletšeng rena ke gore re o rwala dieta ra leba ka kgorong ya maphelo re ya go nyaka go tseba gore na Thereso batho ba basolo ba baso ba tsebagala na. Ke ne le nnete gore malome ka kapa ka nako ye ba sepetlele ba tlile ba lapa be ba swanetše go tšea taba ye jwale ka ba lapa ba iša le morago nnete ka ge e le gore ba nyaka go tseba mo ngwana a leng gona. O ka re the reverend o lokile ka fana. Re a leboga hle nke le re tshwareleng jwalo. Right, motheletši wa mmutse community radio gona fa le go 96 number 3 FM. Jwale ka ge Moroka a ile a hlalosa gore re swanetše re kitimele ka kua gae ka kua go ye go kwagala gore ka morago ga gore ba ga Selepane ba pallane le ba mošate amene le ba sepetlele ka kapa ka statement sa bona sa go hlatswana matsogo seo ba mošate ba rego sa go hlatswana matsogo ga re se tsebe, rena re tseba pego ye e tlileng go rena ba mošate e tšwa go maloko a sepetlele ao ba badile go ka maina. Jwale re ne le tate fa ke ntate Kula ke yena a bego a le fa ka labone la beke ya go feta, ebile tate Kula ko mongwe wa ba bego ba tsena menyako ba itšwa ba phula taba ye mašoba, ebile ntate Kula ko mongwe wa ba swereng di-minutes tša dikopano ka moka ga tšona tše ba bego ba di sepela. Ke na le yena mo mogaleng fa ntate Kula ke ya go dumediša ebile ke ya go amogela lane go lapitšeng tše kgolo. Nna ka lebitšo ke nna morwa Motšha Maubane ka kapa ya Radio Thobela.
Tlhabala ke lo tšhaka ka radio le bo professor ka pitšeng tse kgolo le bana le bamamedi ba pitšeng tse kgolo. Mongaka ke tloga ke dumela kudu le go tshepa gore sealemoya o se theeleditše mosegare o ba kwele ba mošate re be re na le wena le gone jwale ntate Tšhane e le go se boleledisa ka mošate ke dumela gore o mo kwele ge a hlalosa gore ketelo e bile gona go tšwa go maloko a sepetlele o ba badile ka maina maloko a setšhaba ao a bego a representa family o a badile ka maina jwale ba mošate ba re ba ga Selepane se ba bego ba siemetšwe go tšwa go bona e le ba mošate ke gore ba tle ba bue ba tle ka mošate ba tle ba nyake way forward kapa ba kgopele go botšiša way forward ya ketelo ye e bileng gona ya ka kua sepetlele gore jwale go tšwela pele re tšwela pele jwang ka baka la gore go kwa gona le kwele gore ka nnete ngwana o fišitšwe le ba bangwe jwale ba mošate ba re e sa le ba emela ba leloko la ga Selepane ntate o tseba eng ka diketelo kapa se se diregilego ka morago ga gore ba sepetlele ba etele ba mošate o tseba eng? Tlhabala ke lo tšhaka le boga sebaka se go ka tsena le go tshwaela mo tse ding tsa diminete le e ke itseng ke rata gore ke thome ka e ya Rre Tšhane a fetsang go e bolela ya diminete tsa 2020 le ya ketelo ya sepetlele. Re gopole gore rena he sepetlele sa lla se tloga se ikisa ko mošate se ile go tlhalosa taba ya gore sona se fišitse ngwana ntle le tetla ya batswadi ke he setse rena le case number mo molatong and then a kere molao o re ga gona gore o ka bolela le other party ka molato o automatically se tsole ka mo diateng tsa maphodisa ke bona tsentse ba tsetse di-investigation ko pele and then ke tsena mo e ya diminete tsa gape tsa nako ba kopana le sepetlele go na le ntho e mmakatsang fela mo maina a mararo a ke a botsisitse motshegare ga re na le bona ko mošate gore maina a le lebalwang la Rre Phasha le Rre Ramasodi le Mma Makhudu ebile gore batho bao maina ao ba bolelang ka ona ke maina a tlisitseng the first memorandum in 2002 le mo tse ding tsa diminete tse nna ke nang le tsona ka di 24 April 2002 e o leng gore di na le mo koši ileng ao local signature mo teng ka ketelo ya sepetlele so le ke makatsa fela ke he le gore ka 2002 a kere mama remember hentse a re poledisano ya sepetlele a se ya 2020 ya 2020 ke ya bobedi go bile le ya mathomo ya June 2020 ya 2002 ke nako e case after toitoi ya setšhaba ke nalo e fitlhe ko mošate e fitlhisa ke task team eo ya bo ntate Phasha le bo mama Lucy Makhudi le ntate Ramasodi he ba tlisa nthiwe ya ba gore gape polelo e tlhaloswang gore ntate na le ntate Ramasodi ka 2015 ke a moya a gore ba le ka gutso ne sa robetse he was no longer part of us mo bophelong ba kokwano so meaning gore there's representative ba ba bolelang ka bona bao nna as the person o leng gore le mokgatlo wa rena o tšhitšitse memorandum of demand o sepetlele we know nothing about mokgatlo o wa CPF a tla nka ra kopana le ona bona ile ka kopana le bona individual ke ba tlhalosetsa ka this matter gore no gore this matter o tsogile ka ile ka nya ka bona batho ba ne ba leta this matter go teng ke ba tlo isa information as to gore e feletse ka so that ha re thoma re be lo re na le more information gore re thoma kae so ke hona mo ka e tshwaela mo teng ha e sala e leta gore go budiwa case and then has no budiwa case ke mo e re tswalletseng gore re ka lebella gore ka kae re lebella molao e bona o phetsa tsantuka then after to ka ile e paletse go phethagala ke na go re tla re bua re tla go tsentse go re tsa tawa ke a ke tsebore ke tlhalositse ka tsene batheledi le ka mo piteng tse golo ba e tlhaloganyang na ntate Kola a go tame ntate Kola ntate Kola o kong khopotse ngwanesho ketsi ke re nkgopotse mo ntate Kola ketsi ngwana o re bolelang ka yena o bele go neng o ya bang
ke tse ngwana o re bolelong ka ena re reng o tshumile o bele go ineng date ya high date of birth e bolela ka di 4 June 2001 and then go admitiweng ga hae ko sepetlele ka dinete tse leng gore ka so ke di tshwere e mabona boa ke tsela re ke scan ke le romela tsona 12 minutes tse ke bolelang ka tsona tse di bolelang gore ka di 24 sa April 2002 go bile le dikopano le poledisano mahareng ha sepetlele le mošate ka di refer to 2002 about this matter le mo sepetlele le sona mo di minutes tse bona phoso go ya le ka mogo ntho e ile e tseng ka teng ba fisting ngwana le ntle le tetla ya ma ngwana o bele go ka di 4 tsa June ka 2001 akere yes go ya le ka khaitedi o go ntse a re mali ena a thusana le mama they are related re ke re a wis le mama o na tsamanta re thusa mola le mola ke bana ba motho ke ena ntse a mo hopotsa mola le mola ka hore a kere this thing le yona if e mo affecta mentally psychologically and emotionally and then ngwana o belegetse clinicing ya Marapiana kere ya Marapiane a isiwa ko clinicing ya Nokaneng from Nokaneng to Mametake and then from Mametake ke ko go ya ditiragalo tsa gore ngwana o fisitswe ka phoso ntlele tsa ya batswadi so ke ha o tlo budiwa case e palisitseng gore ba se lepane ba ka ikuka ba ya ko moshana so ya ba go le re hona mo casing ke maketse today ke re ke hentse ke botsale ka kapa gore from 2020 up until now I was misled because of now according to my understanding how would you this case of human trafficking the very same document take the requesting more memorandum of demand the immunization card tsa bana le di test certificates tsa ngwana le tsa go ha mmo go di mo ka go le di requesting ha zanga ka credit ni wora in the expected case it will involve every document that is requesting until the craft file e tlhalosang gore hape ka mola go tlile maphodisa mang le mang ba ya go mmengwana go dirwa ditšhelete tsa 2002 o kompotse mo ntate Kola ba re ka morago ga gore ba sepetlele ba ye ka kua mafateng a matelele ka mošate ba ishe taba ye e le tabeng ya go isha pego ya gore ka kua sepetleleng re gahlane le bothata ba re ba leloko la family ba ile ba tšea nako go tla ka kua mošate gobane mošate gore bona ba ile ba ema ka batho ba ka gae gore ba tle ba kgone go tseba gore taba ye ge ile ka mogore swanetse go dira eng ka yona e ka ba maekarabelo a family ge re ka botšiša mme ka moo gae gore ba tšee nako ba sa ye go isha go kwa gore go tloga moo bua le ka mošate ka ge batho ba tlile ka fa taba ye re ka e bereka jwang e ka ba be ba swere ke eng ntate Kola ge ba go hlalosetša goba mme a ka re hlalosetša ka bogausu go ya le ka nna mme ka mokgwa a mphile mpolelo ka teng go ya le ka mokgwa this matter was presented before mo mošate 2020 was the second time so e ba gore a go dumelwa gore ke ba re tiletswe ko matho yes ke arabela ona ya gore ba paletse gore ba ka ithwala ba ya ko mošate so e bile gore ka lebaka la case ka mokgostelano of fella mo moyeng ka 2002 ba fetsa ba go ya le ka bona ba feleditse ba fellwa le ke tshepo ya gore ba ka ya kwa ka gore the very same place e ba ya go yona ke the very same place e le gore taba ye e kile ya bolelwa ya no fella ona ke nngwe ya mabaka le gore ba feditse ba palela gore ba ka boela go mošana until sepetlele se tla wa tseba ke bolela kudu tabeng yela ya 2002 ka nako meloko ya ka sepetlele ya mošate ka lebaka la gore mošate o re o ile wa pallisha go itšwetša pele ka lebaka la gore ba family ga se batla le ka lebaka la gore o ile go atla tše dingwe tša dišitišo mabapi le tabeng tša mošate tša pako maybe mola le mola ya magoši so be ke nyaka go tseba gore go tloga mola 2002 ge go šala go ya go fihla 2020 meloko ya family before ntate Kola a tla ba tla tsena ba ba pallisha ke eng go tla go tsena ka mogare ga taba ye go tla go thuša ngwana gore a ba fetse a tseba gore ngwana o kae mme a ka e karabela ka gore ga le gona ka bogausu ke re mme e hona le tseleng gore ke tsone di arabe ke yena direct ka go le gore tlebe di require gore a bolele ka moleloko a kere nna ke moemedi wa setšhaba ke nanwa some of the questions tse dintse nka le checkela number tsa hae ke le fe tsona and then le kgone gore
le medise mo tsa go tshwana kana le tsebe ya gore family since re thoma from 2002 up until re fitlha gona re anong mo 2023 ebile yo felela bakae ke ena ka itlhalosang pele. Nka leboga kudu ge nka hwetša dinomoro tša mme ka lebaka la gore ke tloga ke nyaka go tseba gore na ba leloko bona ba ile ba dira eng gobane ke ne nnete gore ba ka se tlogele taba ye go tloga 2002 go fihla ka 2020 ba emi and then ba ka kua kgorong tša maphelo ba tlile ba ba fa pego semmušo gomme ba leloko ba no ema ba no re ga wa ga gone molato go fitlhelela ntate kola etla ke kgopela re no re gannyane malome ka kapa ke hwetse dinomoro tša mmagongwana nka be re bitsa mos re tlo no re gannyane o seke wa dropa o re biletse tsona re tlo go botša alright motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM re na le mme mo mogaleng fa e le go mole mmagongwana wo a timetšego mole o gona mo mogaleng mmago rena re ya go dumediša le go amogela lane go lapitšentše kgolo ka motse community radio nna ke nna ka kapa radio ke tsamaya le professor Moremi le gona mmago rena re teng professor Moremi Šue o na le potšišo tše pedi kapa tše tharo a Šue Moroka mmago rena a ke go dumediše mama re boledišane le ba mošate a kere ba mošate ba re ke therešo ba ka kua sepetlele ba tlile go tloga go tlile ba bagolwanyana ba ka kua sepetlele ka morago ga gore ba tle ba ka sepetlele nnete ba šeile polelo ka kua mafateng a matelele ke bolela ka mošate ba mošate ba re ba ile ba ema ka lena le le ba ka gae gore le bue go bona le tle le tsebe gore taba ye le ka etšwetša pele jwang ka lebaka la gore e fihlile go bona ka 2002 and then go tloga moo ba mošate ba ile ba ema ka lena e ka ba le ka e karabela ka goreng gore be le dutše le sa ye go bona bjale ka mošate gore le kgone go tšea taba e leiše pele mama okay re go arabe so he ba mošate he ba sepetlele ba ya go mošate le rena ne re le teng rena re latile ke lusi a re botse gore ba sepetlele ba ya go mošate ba nyaka rena le le family ya Selepane a date he ba yo tsena go mošate ne ntse re na le bona he ba bolela ne ntse re le teng rena family ya Selepane ke na le outside le ngwana mamolo salla ba tlhalosa ba tlo ipolela tsona tse ba di bolelang go sepetlele tsa go sepetlele ba tlo botsa go kgošing ba bolela le ba kgoši ne ntse re le teng gona jwale taba ye mama ntlhalosetše ka morago ga gore ba ka mola ba le ba sepetlele ba le tlhalosetše taba ye le meloko ya mešate e le gona a go ne le motho mo tee wa ileng a botšiša potšišo gore ge go le so bua le ba sepetlele ge le re fa taba ye le re bereke jwang ka yona a go ne le o mo tee wa ileng a botšiša o ile a botsisa ne le
police forum ile Makhudulu ya ke yena ba botsisitseng because bona a kere ile ba feletse ba bolela se ba arabana ona mola so ba ntsha lentswe la hore bona ile ba sepetlele ke sa iweletsa ile ba sepetlele ile Mashilo ba re Dr. Mashilo ke yena boletseng bja wa re ne re le ba sepetlele ne re kgopela go phumula family ya Selepane ka something ya wa go ke go kwa ga botse mama so nka se ntsele o fela ka re ba moshate ba rile so nna ke utlwile ka ditsebe ke utlwile ka ditsebe ha ba bolela lefoko leo ba re bona ile ba sepetlele ba khopela go phumula family ya Selepane ka something. Alright, yeo ke a ekwa jwale okay ntlhalosetse mo mama ka ge ile gore le re se Lucy o ile a botšiša dipotšišo a botšiša ba sepetlele jwale ka le police forum o be a ba botšiša dipotšišo a reng yena o ile a ba botšiša dipotšišo a reng ka lebaka la gore a kere ge ngwana a swele o ra re o tla ba le death certificate because o ile a ba le birth certificate and then re swanetse re tsebe gore jwale ka family go tloga mo re dira eng ka gore a go kgonagale gore ngwana a ka tshuma and then di-computeng kwa se tlošiwe gore ngwana ola o tshumilwe a kere ngwana gago ba ne le birth certificate a ne le karata ya ye ba e direlang bana na na le karata fela alright and then ba sepetlele ba ile ge ba seno bolela so ba re ba ka le phumula meyogo se Lucy le re o ile ba botšiša dipotšišo go gopola ga botse ka ba dipotšišo tše jwang tša ba botšišitšeng tšona ao ba botsisitsa re ba Selepane he le re le tlo ba phumula ka something matsogo so Selepane a utlwa le ngwana wa ya bela a re yena ha ne ke something se a le tlo mo phumulang sona ka mali something seo ha se nyaka a re yena o nyaka ngwana wa hae ha na something na le bolela ka tsona jwale ntlhalosetse ka morago ka ge lena le ganne go tšea seo ba sepetlele be ba reng ba tla le phumula meyogo ka sona morago ga gore ba sepetlele ba fetse go tsamaya ba tlogele lena le ba mošate le ba ka gae lena taba ya lena ge lešala le tla tswa ka mošate le e feditše ka goreng le ba mošate nna re tswetse ba sepetlele ba mošate a re tsejang ka rena ntse ba ya tlhata lena le tlogile ba sepetlele ba šetše le ba ka mošate ba hlahla taba tše lena le tlogetše ba sepetlele ka mošate re ba tlotse le ba mošate lena ge le sepela taba ya lena mama be le e feditše ka goreng rena ba fenele a ke re le ile mošate le biditšwe ba sepetlele ba lefa pego ba re lena le ba ka gae ngwana re bona phošo o tshumilwe ka phošo and then re tlo lefa pego shi ebile re le ba sepetlele re ka leliša and then ge ba fetša go lefa pego ye le ba ka gae lena la gana gore ba leliše ge lešala lena le tsamaya ditumellano tša lena le ba sepetlele le ba mošate le di feditše ka goreng ka re ke kuša re le ka seno emelela la sepela go tla ba le se e lego gore se tswalela polelo malome ka kapa wa le ke nyako botša mama gore na lena taba lena ge lešala le tlo tsamaya be ba feditše ka goreng ba mošate le ba sepetlele nna nka o botsa maaka moka nna re tsile ra tsamaya bona ba tsala le bona a re tse gore ba e feditse bjang swara bjalo ba mošatiši ba bona o se ke wa dropa ntate Tšhane re boela gape re go amogela lenane go lapitšeng tše kgolo mongaka le sa le gona a kere ba ga Selepane ba re ba be ba le gona ka letšatši la ketelo ya ba sepetlele jwale ge e ka ba ka nnete ba be ba le gona nkane le expectile gore ba swanetše ba tle ba bue go lena ba tle ba lefe reporto mola e le gore e be e le karolo ya meeting wa letšatši lewe ga e le gore ba ne ba le teng rena ga ba itlhagisa
tlhaisa ba nne ba itlhaisitse mo di-minuteng tsa rona re ngwadile mabitso a bona wow ke mabitso a nneng tse ke a bolela a bao e le gore ne ba le teng gore gore ne ba ipeetse kwa rena le go re nagana gore ke ba tlile fela ba tlo utlwela ga ba itsese gore ba teng jwale ka morago ga gore ba seke ba kwana le sephetho sa sepetlele sa go ba tlhatswa matsogo ge ba emelela ba sepela le ile la reng lena le go emelela boma bona ba ga selepane ka baka la gore ba re ba sepetse le sa boledišana ka gore ba sa kwane le se ba sepetlele ba se bolelago a utlwe ke re nna ba selepane ga ra ba bona gore ba le teng ga ra itsesiwe gore ba teng wow taba ya gore ba hospitala ba ne ba bolela gore ba tla phumola dikeledi ga re itse tate mogolo ga eyo mo di-minuteng tsa rona alright tate mogolo nako ba sepetlele ba tlišitše pego ye mmago ngwana a sankala molata a tlatla kwa pego ye a sanka ra molata le a mo tseba auso ba reng ke Lucy wa police forum Lucy ra mo itse o be a le kae o na le teng mmago ngwana o re o latile ke ausi Lucy a ba gona o re ba sepetlele ge ba le gona ba tliša pego ye yena mmago ngwana o re thui o re nna ke be ke le gona mmago ngwana hello ke re ha ile rona le teng rena ra itsisiwe ka hae ba neng ba le teng ke mabitso a ntse ke a bolela a ke re mokete na le teng ba di ba ngwadileng ka re bua ka taba ya 2020 jwale lena ka mošate le ile la re go tseba taba ye ka lebaka la gore mmago ngwana ba se gona lena jwale ka karolo ya mošate le fihlišitše jwang taba ye go mmago ngwana ka lebaka la gore lena le re ga le a tseba gore yena ba le gona le tšere taba ye la te tshwarela yona la se iše ka kua ga selepane wa ke re rena ne re batla go bolela le ba policing forum ba nne ba tlile le ba hospital and then ba tsamaisang kgang ye re kola le re phasha ne re bile gore tshwanetse re tlo re kopane le bona ka di-6 tsa February jaanong gore re seke ra kopana re itse re mo e le gore ka baka la gore ne setse go na le dikgogakgogano batho ba tshaba go tsena mo rena re le mo teng ba boifa gore maybe ba tla boniwa bonate gore wae ba tsena ka mona ka gore bogosi ya bo sa le ka mona ke seo se rileng gore ba seke ba tla mo rena ke seo re ne re ipotsa gore edise wae ba sa tla mo rena ba ne ba tshaba lebaka leo we don't a ke tsebe prof ke gopela re ge e ka ba go ka kgonagala gore re kry-e Lucy a ke re mmago ngwana o tlhalosa gore Lucy ke yena a tlileng le yena ebile ke yena a bego a botšiša dipotšišo yena Lucy wo ke yena a ka re botšang gore magareng ga taba ya gore ba sepetlele ba ile ba tla hlatswa batho matsogo le tabeng ya gore e ka ba ke nnete ga kakang go ba ga se nnete mohlomongwe yena a ka re botša gore ka baka la gore e be e le o mongwe wa ba ba leng gona yena o kwele polelo ye feng go tswa go ba sepetlele ya mara go ne mo enkgakantšhang gona a ke re bjale ka bagalabe ba mošate ge re ekwa taba ene taba ye re ekwa gore e ama mmago ngwana re ka se dule ka taba ye e lego gore re seka molato wa moremi ya se gona and then ba re ba tshumile ngwana moremi re le ba mošate re ka se emele gore moremi a tle go rena gobane moremi re le ba mošate a ra ntšha motseta o motee wa yang go botša moremi gore moremi mo re batho ba tlile ka taba gore ba tshumile ngwana gago mmago ngwana hello wena o ka ikarabela ka goreng ka ge ba re wena bo se gona ge e le gore bo le gona bo tlile jwale ka ba bangwe ba setšhaba se re sa tsebeng gore sona se ka be se biditše ke mang ba re nna ne ke irang ba re wena bo se gona le ke le teng ke bona ba sa mpona nna teng family selepaneng se le teng ka mo mošate nko re hlalosetše mo mama wena ge o re bo le gona o bo o duletše kgole goba bo o duletše kgausu ene o ka re netefaletša jwang gore ba mošate nnete be ba tseba gore wena bo le gona ra ka re mara rena ne re se re le tele ne ke dutse mo gare le bona ne ke se gole le bona
a ke re ge re fihla mošate re a ba re a announce gore okay molato o batlileng ka ona mmago ngwana shu go bile le polelo go swana le eo ya gore ba tsebišwe gore mmago ngwana o re bolelang ka yena kuo mara ba itsebisitse nna ke tsere o a bolelang a re nna me re seteng a ke tsere ya nka re nna o a itlhalositse Lucy yena mara ke gopola a itlhalositse e re ke re ye ausi Lucy le ka ba le nomoro wa gage a ke na nomoro ya gae ntate kola ka ba le yona a ke tswetse ba mošate le ka re thuša ka nomoro ya mmagore namane Lucy ai na go se bana ha rena na e re teng e ka ba teng mo di minutes tsa tsile o ka roll call ya no kana kana ke ka moya ke sa le go di office ke ne le nneta gore ba leloko ba thieleditše wa neng le nomoro ya Sesilusi goba Sesilusi ka bo yena ga ile gore re thieleditše Sesilusi ngwaneshu re kgopela gore o no re letšetša malome ka kapa o ka re o ka mo neela difounu mo a leng gona mo gongwe ga ile gore re thieleditše a re namole ka pela re kgone go kwešiša taba ye re a leboga moroka ntate Tšhane e no swarang jalo mongaka kapa le tšhone le beile fase gomme ge e ka ba re ka lehloka metsotswaneng ye ge re tla go feleletša taba ye re tla bua go lena mongaka ge e ka ba re ka lehloka wa tseba go ne le ntungwe prof ye e leng gore a ke ikwe gabotse kapa go ikwešiša gabotse lebaka ke gore go ya ka mmagongwana member ya policing forum e lego mme Lucy o be a le gona ka mošate and then a beng a le gona ka mošate ke no se tsebe gore magareng ga policing forum le mošate go tlile jwang gore ba dule fase ba bolele ka taba e bohloko ga kaka ba leloko la bongwana wo go bolelwang ka yena a tšhumilweng ka phošo a se gona ene e le modudi wa seabe mo e leng gore nke be go tswile o mongwe wa policing forum goba go tswile o mongwe wa ka mošate a ya go bitša batho ba gore bana go tlile ba yeng ka kua mošate mabapi le taba tša lena number 2 ye nngwe ye o ka reng e nyaka go nkgakantšha ke gore ka morago ga gore ba mošate ba bolele le baeti ba ba bego ba etswa sepetlele le maloko a mangwe ao a bego a le gona a setšhaba mošate wa re go fetša go sepela ga batho ba ka moka ga bona mošate wa tšea taba yela wa re a itšho e dutše mo re emele beng ba molato wo kana o gona o tlile ka mošate already wa tseba malome ka kapa o botšiša potšišo tše di botse kudu tše di gakantšhang motheeletše gae potšišo e šoroši police forum yena o rileng a sa ye go bula case ka lebaka la gore police forum o swara di-meeting le maphodisa a ke re o kweile gore molatošu and then jwale ka le police forum ga a kgonne go lata mmagorena a motšiša mošate go tlogeng mošate jwale ka ge e le gore ke le police forum o tseba ka molao ke mo a boneng gore swanetše go tšea mme wa motšiše ka mo yena o rile eng ka go se ye go dula fase a bolela le ba molao ene potšišo ye nngwe e ka ba gore ma-police forum a tseba maloko a setšhaba na bona kore ba ileng ge mošate o sa recognize leloko le la ga selepane go fitlhileng go bona gore ba palelwe ke go botša mošate gore family ya ga selepane she godimo ga polelo ye ba sepetlele ba e bolelang mmagongwana a re e tswile ya go hlatswa matsogo na nkane policing forum
ka gare ga dipotšišo tše ba reng Mani Lucy o be a di botšiša nkane a senke a re banna re bolela re ne re noši mara batho šiba bona ba e leng gore ba lebagane le taba ye nke ba tikarabele godimo ga dipolelo ka moka ga tšona tše di bolelwa go fa kore go ne dipotšo tše dintšhi tša go hloka dikarabo fa potšišo ye nngwe še yona malome ka kapa ruri mošate o ka re o ekwa gore ye taba e tlile jwale ka bakgalabe ba mošate ba no tšea taba ye ba tlogela letšatši le subela ba magaeng ba go robala ba no e tlogela fela sona gona mošate nnete ge e le gore o thušana le ma-police forum bona jwale ka ge e le bahlahli ba naga ba fane maele a majwang gona ba sepetlele ba ka no ya ba iša taba ba re taba šiwe ebile e feletše mo ntle le gore ba sepetlele ba ye go fihla ka gabo ngwana ba ye go tsenela ka gabo ngwana mo molato o diagetšeng gona ke duma gore ge e ka ba mme Lucy ga a hwetšagale ke tloga ke duma kudu gore o ka re ka kwa ba theeletše gore gabotse ba kwaeng ka gore ke tloga ke dumela kudu prof gore motheeletše o kwa bokaone kudu go feta rena re leng ka mo ba tseba mo go ne le dipotšišo ye nngwe še yona e no botšiša gabotse gore what did Mošate intend to discuss with the forum at the meeting of the 6 February 2020 wa tseba dipotšišo ke tše dintšhi kudu go motheeletše gore na gape malome ka kapa ge ke tlo go begela gore Maubane ke tshumile ngwana ga Moremi ka phoso ke kwešiša gore Maubane jwale ka Mošate o tla ra gore ka lebelonyana ntle le go emela police forum wa re no ye le re fa go yona taba ga ya re lekana a re tšeeng re yeng go kwa ba ga Moremi gore ba ga Moremi ba re ene ke na le nnete gore nnete ge e le gore clinical manager matron quality manager ba tswa Mošate ge e le gore ke nnete be ba tlile ka diphopotho be ba ka se jike Mošate be ba ya go feleletša ba le ga gabo ngwana gopola malome ka kapa re na le koko wa hlokofaletšeng sepetlele we e lego gore ke mmago molli wa ngwana wa timetšeng why e le gore mola e le gore re na le molli we e leng gore koko we e leng gore le kgono ga ana death certificate ba sepetlele a ba ya go jika ga gabo koko a ba jika ka ga koko a ba ya go bolela le ba bokoko ba tswa Mošate ba tseba gabotse gore mo re ne le makhu a mabedi ka nako e tee mara re kgonne o boloka stopo se se tee ba Mošate le bona ba sa bua gape ba dula ka gae ba emela gore ba ka lapeng batle ba ko gore ba lapeng ba tlo kwa ka mang gore ke taba beile Mošate ntle le gore ba Mošate ba rome motseta o motee o e leng gore a ka iša taba ka gae go sa kgathale malome ka kapa gore ke Mošate o leng gona goba ke Mošate wo e leng gore ga o gona ge taba e fihletše go wena e fihliša ke batho o swanetše go tšea taba ka bogolo o iše ga gabo yona alright ba tšešitše taba gore ngwana o swele death certificate a mokgekolo e kae bohlatse ba gore ngwana bo swele bo kae bona karata ya ngwana e kae yona ngwana wa e mmage a e fa ke sister diaparo gona wa e ba se ba bontšha mmago ngwana wa gage wo e lego gore o hlokofetše mmago ngwana a itlhoboge gape ga go motho a ka hlokofalang rena ra se mmontšhe ra re awa mothoši o hlokofetše rena ra tšea diaparo tša ngwana ra go fa tšona ka marago go atla batho ba re no re tlo lebegela lehu motheeletši a ke gatelele motho ka dipotšišo e no ba gore ke no ba ke nyaka go kwešiša se sengwe se se bolelwa go fa and then ke ne nnete gore malome ka kapa lentso la gore ba Mošate ba e karabele ka gore bona ga se ba botšiša dipotšišo nka se re ke tla go bega lehu ka gae go hlokega le mogala bo motee ya ba Mani Lucy a noši a botšišang dipotšišo go hlokega le mogala bo motee wa Mošate wa ka reng bana ge taba e le so jwale be le re rena re bereke jwang
ape ba ka se re feta ba mohuto ra gomola ka mokana ga rena re swanetse go botsiša gore okay tabaši le re neela yona ka mogo le re fa go yona le re re rieng eng re le yeleng ka kua lapeng lela re ye go bolela le bona ene potsišoši batho ba mošate a ba phele e le lekgotla ba feleletše go re gore mo ke go bile le go kgopela appointmenta go gahlana le maloloko a mošate go ne le diputšo tša batheeletše fa ba rena sepetlele se kgopela tshwarelo jwang ko mošate se sa e ga bomolle ke potšišo yaka gore malome ka kapa nka se bege lehu mošate ka se lebege ga bolona a go kgonagale nka se bege lehu mošate ka se lebege ga bolona ene ge ke tla go bega lehu ke swanetše go tla ke swere di-particulars tša ngwana tše e leng gore di be di le gona mmago ngwana a kry-a karata ya ngwana la bobedi ga a bona ngwana gage la boraro malome ka kapa a gone bohlatse bo bo bontšhang gore ngwana gage nnete o swele ga re gatelele ba sepetlele re norela gore ba swanetše go tla go ikarabela godimo ga tše di bolelwang re kwe lehlakore la bona gobane ba mošate ba ikarabela ka gore nnete ba tlile ene ge batho ba tlile go re gore malome ka kapa go swanetše gore go be le ba ba yang go bega taba alright a re tlogele yeo a re tsene mo go ye mmereko wa le police forum ke gore ga e kwa gore ye taba ga ya molekana a itšee a iše go ba e ba lekaneng alright ngwana o hlokofetše a bolokiwe a go tsebe gore o feletše kae then ba re no taba ya re tlogele re le ba mošate re tla kwa ba family gore ba re ba boditše ke mang ke potšišo motheeletše gore ba family ba ka botša ke mang taba tša go swana le tše mo go na le hlakahlakano e ntšhi ye e leng gore e tloga e nyaka go lokišiwa nke re leke go boela kua go ntate Kola go lapitšeng tša kgolo go motse community radio nna ke le ka kapa ya radio ke na le professor Moremi ka fa Thobela mošate mo ntate Kola mphe ditaba le a mo tseba Lucy ga botse o ne nomoro wa gage ke fetsa go e romela ke sa itseng gore ke ene ntse e berekisa ore o changile number na balitši ba rena ka mo bao e le go gore ba ema ka megala ba re nomoro ye o re filego ga e šome re sa tsebe ra mohlomongwe ke network goba o changile difounu goba o no be a itimile ka fase ga mabaka ao a rilego yena re ka se re wa tšhaba ka baka la gore ga senke ra boledišana le yena kapa go mo tshepiša re tlo mo founela prof nomoro ya Lucy ga e tsene mongaka yeo e le go gore ntate Kola o re file yona maybe mohlomongwe le hantse le so ba bang ba ba mamedi wa nang le tsa gae a ka kgona gore maybe a ka thusa a romele perhaps ba kgona ra ka kra ka re ke nana gore maybe one of ba ba mo itseng a ka ba utlweletse a ka re tla thuso e kgolo ke a lebo go na le
mogedi o mongwe ka mola Facebook o re taba ya death certificate ke ya mmušara o bolela nnete gare gane a kere mmušareng ba swanetse ba re direle yona death certificate because ko o hlokofaletše ka o hlokofaletše sepetlele and then sepetlele ge motho a hlokofetše go ba le dipampiri tše di tlatšang go bontšha gore ba mo certifyile gore motho o robetše so death certificate a re no e dira ra no re fa ba mmušara ba e dire e sepela ka dipampiri go bontšha gore motho o bolaile ke eng so re ka mmušareng ra re nyaka death certificate a re gane ba ka re romela home affairs mara re swanetse gore re le ba family malome ka kapa ge mokgekolo a fetša go hlokofala ba re bitša mokgekolo o robetše ka mabaka maso wa nkwešiša malome ka kapa re ne bakhu ba gabo rena ba ileng ba robalela ka gare ga dipetlele re tseba tshepedišo ya sepetlele ba go bitša mo oteng e ba le mo go yona ba re ba gešo re theletšwe taba šidi tšona mo tšea dipampiri wa le tšona ka ko mmušareng o fitla ka ko mmušareng ba di kgatla stempe mmušara wa lena o tlo tšeang motho le bona ba tla le pampiri ya bona so motho a o no thoma wa no re ke ya mmušareng ko kry-a death certificate dilo tše di na le tshepelo ka mokgwa di sepelang ka gona so taba šiwa le malome ka kapa ngwana o robetše ga go tsebagale gore o kae potšišo kore mengwage ka moka ge e be go sekiwa molato mošate o be ba sa fele ba o gopotša gore bana molato šu sa le robe ya bagala ba gešo re o fetša ka gore ke lona leo la gore ba tekarabelago ka lona la gore ba be ba emetše gore meloko le metswalle e iponagatša ka mošate go tla go botšiša mošate mohlho mongwe ka way forward ka morago ga ketelo ya maloko a sepetlele ke nagana gore malome ka kapa ntate kola o tšwele ntate ka kapa ka re lena le hlwile le ile go bona ba le ba ka kua go molao ba rileng ge le fihla ka kua dipoelo tša bona jwale ka ge ke tlhalositše mathomo prof ene o ka re ke tlhalositše gabedinyana ke lekile go bontšha gore ba police station bona molato wo o reportilweng ka go bona ga se ya ba molato wa ka sepetlele ebile molato wa gore jwale ka ge mme a ile a timelela ke ngwana owe o gona wa phela ebile o ga mamang ke mo maphodisa a tseneng gona go tima mollo magareng ga batswadi ba babedi bao e le gore go na le pako ya ngwana ene go tima mollo wowe ba tswa go dira di-DNA test tše di ileng tša re ge di bua tše a bua di latola mmago ngwana o re bolelang le yena and then ge di latola mmago ngwana o re bolelang le yena ya ra gore e fedile case e te tlhalositše gore ngwana ga se wa mme o re bolelang le yena o go bolelwang ka yena mo ngwana kwa gona ko a dulang gona and then ba tswalla case yela case e buile gape ya tle ya bulwa e bulega e le ge ntate Kola a itsena ka bogare jwala a kwešiša gore o ka re ga ya sepela gabotse ke ge ya go thoma mathomong fase ke ka baka leo ba reeleditšeng gore go swanetše go be le inquiry ka sepetleleng sa Mmametlhake sa go khwira di-document tše e leng gore go ya ka mmago ngwana le ntate Kola ga di gona ka sepetlele o kwele ke nna malome ka kapa go ra gore ka sepetlele ba tla re fa di-document and then re tla kgopela mmoleledi wa bona wa ka bolelang go etša ba ba mošate re seke ra bolela dilo kudu ka sepetlele ba se gona mošate ntho ke e kwešišang ke gore ga go ne mo go butšweng case ya gore ngwana o swele ga gona go ya ka maphodisa a go gona go tloga ka 2002 go fihla le khono go ya ka maphodisa ga go gona o kwele ke nna ke kwele polelong mo maloba ge bontate Kola ba bolela ba re ba sepetlele ba re bona ba butši molato
ke mo ke reng ke nyaka go kwa ntate kola ke mmušetse mola gore ba sepetlele ge ba bula molato ba o bula kae ba o butse ka sepetlele ba tswa go bula police station ba o butse kae ka ge ba re bona ba kgonne go tipulela molato ba o butse police station Thobela eo ke e kwele jwale ge ba sepetlele ba bula molato police station gore go swanetse go be le case number ya molato o bona ba tipuletseng ona ke ka baka leo prof o sa tswang go hlalosa gore ka lehlakoreng la sepetlele re se ke ra tsenelela kudu ka baka la gore go ne tše dingwe di hloka bona gore ba di arabe tše e leng gore police station e ka se di arabe ba mošate ba ka se di arabe jwale go ira gore re hloka ba sepetlele go swana le maloba ge re ile ka Labohlano ya no ba di tšea ke ya go fora ke dumela gore le go sasa re swanetse re boele gape and then go kgone go bonagala gore ba hwetšagala go baga ba hwetšagale legatong la gore ba ntšhe sa mafahleng o bolela nnete malome ka kapa wa tseba ke duma gore lenane go le lekgono nke go tsene batho ba go ba le maitemogelo godimo ga hlogo poledišano e re bolelang ka yona ba gešo rena re ba thuši mme o nyaka ngwana wa gage mme o nyaka go tseba gore ngwana gage a ka be a feletše kae re kgopela go tseneng batho ba kudu ba šomang ka mo gare ga dipetlele ba šomang ka molao nke ba re fe maele gore godimo ga taba ge e le ka mokgwa o go swanetše go diragale eng ka lebaka la gore sa mathomo ba gešo go bohlokwa go motho go tseba gore ngwana gage o feletše kae and according to Mulli according to Mulli nurse kapa mooki wo a mo fileng diaparo ke polelo ya mme ya wo a mo fileng diaparo a be a mo fa tšhelete ya go namela gore tsamaya gae o bue le motho mogolo mo o hlatsela gore mooki wowe ke mmago ausi wo a swereng ngwana wo a adoptilweng yena o go tswang di DNA testing le yena ebe e le mooki ka nako yo empa o ile a thobalela moya gage o robale ka khutšo mme wo a ileng a tšea ditokomane go mmago ngwana a mo fa diaparo a be a ntšha le tšhelete ya gage a mo nametša gore sepela gae ke mmago sesi wo a swereng ngwana wo Mulli wa rena a naganang gore e ka be e le wa gage a ke tsebe ke ya kwagala na e tloga e kwagala gabotse ka lebaka la gore o kgona go ba kwa gore le dipoelo tša di-DNA a di tloge di dula gabotse mo go bona ya di-DNA re tlo tsena go yona go bohlokwa kudu gore taba ye go yona batheeletši babogedi re gateng ka boya re kweng mahlakori ka moka gore ba e karabela ka goreng re lebeletše tabeng ya gore re kwešišeng story go tswa go mahlakori ka moka and then re tle re kgoneng go bona mo e leng gore go bile le phošo gona and then re tsebeng gore ge go ne phošo re ka e lokiša ka mokgwa mohutamang ke bolediša ke lebaka la gore mmago ngwana o go ya ka mokgwa nna ke mmonang ka gona taba ye ya gore ngwana wa gage o mo išitše sepetlele a boa se gona e mo affectile kudu motheeletši gobane ke tloga ke dutše fase ka bolela le mmago ngwana o maloba ka morago ga lenanego le ka kwa gore taba ye mo kgwathile kudu ene a re e šetše e le mengwaga jwale go bohlokwa gore jwale ka setšhaba re thušeng bana ba gabo rena ba ba langwetša mme o e leng gore ke Mulli wa rena malome ka kapa ke tsebe re ka tšea megala a re tšee megala mongaka re bule megala ya rena go 0648582771 0648582771 goba motheeletši a romele kgatišo ya lentšho ko re voice note go nomoro ya WhatsApp ya 0648582771 0648582771
ke kopela le tamisha ka mo khasong ntate Moremile ka Kapa. Moshate is failing the people. Moshate ha o emele setšhaba. Moshate o itula morwalo. Moshate ha ona tshepo, ha o tshepege. Moshate is failing the people. First of all, Moshate o ka se dumele polelo ka ba sepetlele without the victim being around. And that wa bolela ka confident so hore na ba steng ibile ena ba bona. Then ba bolela le ba sepetlele ba the victim is steng. Ke ntse ba bitse batho botle, all the party involved, and then so that they can discuss. Esale ha utlwa ha ba re ba ba offera sa o phumula dikeledi. Ge mme o a gana phumula dikeledi o ha utlwa yona that thing. Obviously the victim was introduced. The male introduced ke police forum or tlile ka lebaka le so. He was then that then hele yena sa gopolelo tso. It shows hore ka tsana ba re hong khale fota because of meo a re ba tsamaile ba tloela ba Moshate le ba sepetlele, meaning they discuss whatever they discuss and get into conclusion without involving the victim. Ba itse ba feditse bjang bona those two parties la ntho e ntseng bona ba utlwaneng ka yona ba le two ya be ya go fitla mengwa na go etelle. They know what they did. That one ka bolele nnete a tlwele ho sireletsa sepetlele. They have to protect the people. Ba tlwele ho emela sepetlele. Sepetlele was wrong. Ba paletse le go botsa batho ba hore the certificate ka he ka re le mo fisitse ka phoso. There are many questions they were supposed to ask the hospital. I guess why he's busy protecting the hospital. Kalebo Morgan, Danielton. Re leboga re sa le go 0648582771 0648582771. Thobela bagashi ba Motse radio ke tholo morolong mo Mpumalanga. Ne re khopela limo la mosadi ba re ngwana o kwa hae o mmelehile ka ngwaga mang ko sepetlela se for clinic efe ka gore ha o khona ha lo re motho a ka na le bomme ba babedi mme o wa thomile nkhanyo ke ena ngwana wa hae a re khopele limo le date ngwana wa bile mo yona le sepetlela di tlo tlhalosa. Motheletši wa fetša go gatiša lentšo fa karabo eno ba go nore mmago ngwana wo a dulago le yena ga jwale ga se mmage wa madi o mo adoptile mme wo a dulago le ngwana wo go thwego kwa ga mamang ga se wa gage wa madi o mo adoptile gomme a mo adoptileng go ya ka maphodisa mme wo ga tsebe batswadi ba madi ba ngwana wo a mo adoptileng. Ke ile ge ke botšiša gore go kgonagala jwang gore motho a adopte ngwana a ska tseba batswadi ba gage. Maphodisa a re go a kgonagala ka baka la gore go ba le batswadi ba ba kgonang gore ge ba fetša go belega bana motho ga a adopta ngwana a mo tsamaiša kore a tloge a hlalosa gore ga ke nyake selo se se nkopantšhang le ngwana o kapa se tlo nkopantšhang le ngwana o. Even le kwa yang go adoptiwa gona maina a ka a seke a be a tšwelela. Sa bobedi ba bontšha gore go ba le bana ba ba topiwang ba e leng gore bo mma go bona ba ba latlha. Jwale ngwana wa mohuta wowe ge ba ya go mo adoptiša ba tla ngwala gore batswadi ba gage ke bo manna. Jwale go ya ka ngwana wo molli wa rena a reng kwa gage mme wo a dulang le yena ga se wa gage wa madi le yena o mo adoptile.
ya kwa gala prof ke go kwa ga botse malome ka kapa wa tseba semaka sisi bana ba e leng gore ba ba adopta a se gantši le gore re ba lata sepetlele ba ba le lefelo leo e lego gore ba beiwa go lona la tšhireletšo ya bana ba e lego gore batho ba tla re ge ba hlokile bana ba ya kowe ba ya go kgopela go ba le ngwana ba fiwa ngwana ko mara nnete lefelo leo le swerigo ngwana le tla be le swere ditlabakelo ka moka tša go bontšha gore ngwana o kwa mang pampiri tše mamage a di saineng gore ngwana o ke neelana ka yena jwale mo motheeletše o ne le dipotšišo tše dintšhi kudu o no tloga a hloka go arabiwa mara ke ne le nneta gore ge re ka boa le ba sepetlele le tlo arabega ka mokana ga lena ba gešo le ka letša ra kwa maele a lena gore lena le ka re fa maele a mohutamang ba gešo 064858277106485827771 ke nomoro ya ka mo diphapošeng kgašo ka faga ke tsore ke network goba ba etšha ba ba theletše taba ye goba ba emotional mo ba leng gona gore ba ka kgona go ntšha maikutlo a bona ga ke tsebe rena go diragala mohlho mongwe ke founu ya rena kapa go diragalang a ke tsebe mara go ya ka tsebo ya ka le nna go swanetše go bolelwe fa jwale bona malome ka kapa a ke re polelo e re ngwana wa dulang le mmeo a se wa gage ke ngwana o e leng gore ba mo adoptile why ba molao ba sa kgopele dipampiri tše e lego gore di tla netefatša di a ntšha bohlatse ba go bontšha gore mmago ngwana o tswa go mo adopta kae e be e le kgwedi efe ngwana o kwa kgwedi mang and then e be bohlatse ke ne nnete gore ka nako ye go be go riwa di-DNA be go swanetše go kgopelwa dipampiri tšeo tša go bontšha gore ngwana o mmago ngwana wa dula le yena o tswa go motšea kae ke ya mathomo e be ba santše ba e kgopela ka nnete prof ka nnete megala ya rena šiwe ba be ba re bula megala re founeng jwale re ibotšiši ba ba foune re tla be ra tsitsinkela ka mola letlakaleng la Facebook ra fetola tšeo e le go gore batheletši ba di botšiša go tshwana le ge wene le potšišo ka mowe prof mo e leng gore ba e rometše ka fao go wena ka mowe o ka no e hlagiša mongaka ke moka ra tsena godimo ga yona ge e ka ba e gona dipotšišo ke tše dintšhi malome ka kapa gobane bolebogangši ba bona ba botšiša gore ga botse record tša adoption di kae tše di šupang gore nnete ngwana o adoptilwe a ke re ngwana ge re mo kgopela ke mo ke reng go ba le dipampiri malome ka kapa ra tloga re romela batho ba e leng gore ba tla go netefatša gore ngwana o a kgopelwang o tla go dula lefelong le le hlwekileng na go tšea ngwana o ya go mo adopta a se ntho e leng gore o no fitlha wa saena wa rebile ke a sepele go ya ka lephodisa le lengwe la maphodisa ao re a hweditšego ka fale wo e bego e le o mongwe wa ba ba bego ba nyakišiša molato wo o bolela gore o ile a šala ditokomane morago tša adoption a hwetša gore di maemong a mabotse ebile o ka re o boletše ka taba ya Hammanskraal bo Themba ka kua gore ke mo e leng gore o ka re o kgonne go kry-a dintlha gona ke sa tsebe gore ke sepetlele kowe goba ke ga bo ngwana wo mo a belegwago gona ka madi goba ke kae mara o boletše ka Hammanskraal ko Themba wa bana malome ka kapa gona mo gore sane dipotšišo tše dintšhi ka lebaka la gore ge re nyakišiša molato wa go swana le ona wo be le wa pako wa ngwana o right ngwana ba re ga se wa mmeo molato o santse o nyake go tsebagala ga botse ko gore na ngwana wa mmeo yena o feletše kae ene gape malome ka kapa re ka se re ile police station ra re baka ngwana ba swanetše ba tsebe gore ga botse lebaka la gore re bake ngwana ke eng
and then mme o tla ba fa lebaka la gore sa le ke šia ngwana sepetlele, and then ga maphodisa ba fetša go hwetša gore ngwana wo a se wa mme wo, ke ne nnete gore jwale ka maphodisa ba swanetše go boa ba re mme ka lebaka la gore wo ga se wa gago ene o nyakana le ngwana wa ga gore bereka jwang ka yena, ka gore nka se ye go maphodisa ka re ke timeletše ke koloi ke e swantšha le ya ga moremi, ge ke fihla ya ga moremi ga se yona ba napa ba re molato ra o tswalela. A ke tsebe gore ke kwagala ga botse na ka nnete prof. A ke re ge ke fihla go maphodisa ke ba fa case ba ka se mpulele case 1 ba swanetše go tseba gore na nnete mme o latlhegetše ke ngwana a le sepetlele na. If lephodisa le be le busy ka go ria dinyakišišo ka investigation o be a swanetše go ya le sepetlele a ye go botšiša gore nnete mme o le ya motseba na. Why ba kgonne go nyakišiša lehlakore le tee la gore dipampiri tše ke tša gore ngwana ke nnete ke tša adoption di tswa ga manskarala ba hloka go nyakišiša molato wa gore nnete mme o bolela nnete a re bane ngwana. Re swanetše gore lephodisa be le swanetše go tsamaya le ye go nyaka go tseba pele gore ngwana o belegetše tleliniking goba sepetlele na. Ngwana o re monyakang ke ma mo re nyaka ngwana o re seneng nthoelang kati ya gage ya tleliniki bo santse re bope go be le statement se se mentionang ga botse gore okay ngwana o belegetše tleliniki ya gore lephodisa le santse le ye le be le nnete gore okay ngwana o belegetše mo go so and then ba tsebe gore go tloga mo ngwana o ile kana. Ge re nyakišiša molato re sa hwetše bohlatse mara re kwa re go sane molato o šaletšeng a re tlogele molato ra no ra wa case e fedile ra e tswalela. Ke sa tsebe maybe ka gore ga ke šome ka molao mara ke nokwešiša gore batho ba go ba le botsebi bo bontšhi ba molao ba ka se tlogele case e le so ya emelwa gore e tle e fihle mo e fihlileng gona mo go rena. Ya ke mathata go na le kgatišo ya lentšu fa thobela malome ka kapa thobela ntate moremi thobela le balle yo ntate ka kapa ke a leboga le tlisitse tabe mo lenaneong la rena. Ntate ka kapa nna wa itse nna ra e tshaba tabe re tshaba lo e bolela ke kopelo nna tlhoka ina nna tabe ra e tseba ngwano ra tseba gore ke ngwana molli no ba ile gore re ka se tswelele ra bolela dinnete. Ntate ka kapa ngwano ke ngwana molli ha bolele maaka and then batho ba ile gore ba bolela dilo tse ba sa di itseng. Nna ngwana re mmone ane ngwana re mmone o tshwana le molli rena ra mo itse molli ene ra mo itse le ngwana ene ke ngwana molli ene ra di tshaba ntate ka kapa. Nna ke kopelo ba tlhoka ina ke a leboga ntate ka kapa. Prof polelo šiwe go ra re ke badudi ba ba dulang ka seabe ba tlhalosang gore ngwana ba mmona o swana le molli. Re sa ya gona magagešo diteko tša madi ke nagana gore di tlatle di bušeletšwa mara ka mokgwa wa nnete wa molao gore mang le mang a kgotsofale ka ge e le gore ba molao le bona ba ile ba bona go le bohlokwa gore ba dire diteko go netefatša gore ngwana o la kwa molli wo a tlile go fa goba ga go bua lona. Jwale nnete ba gešo ka moka ga sebe ra hwetša bonnete ba gore ngwana e ka ba wa mammara ditsela tsona di bontšha di lebile fao mara nna ye ke ipotšišang ke gore na go ya le ka molato ka mokgwa o leng ka gona gore nka re ke re ke timeletše ke ngwana di-DNA di a re ge di boa ra tswalela molato ra napa ra tlogela o ke potšišo ke ne nneta gore go ne le ba ba berekelang SAPS ba ka re araba gore
ge taba e le ka mokgopheletsong ya gona e swanetse go fetšwa ka goreng motheletše sho MSRS o mo moyeng dumela MSRS hello Thobela Rebetseng le kae ke Thiamo Makhudi mo Siare ke nya go lefa number tsa ausi ja se simang Thiamo Makhudi mo Siare ke nya go lefa di number tsa ausi ya tshwara jwalo kgaitsedi ya ka skwabe ya fatse tshwara jwalo se community radio gona fa le go 96.3 FM motheletši re na le Sesilusi mo moyeng wa Motse community radio le nako ke petšeng kgolo Sesilusi ke go dumediša bile ke go amogela kgaitšedi ya ka le nana go la petšeng kgolo gona mo go Motse community radio nna ke nna ka kapa ya radio ke tsamaya le Professor Moremi Farm le gona ke teng ntate re gona kgaitšedi ya ka re tloga re le nyakile kudu ebile ba theeletše ba be ba re thuša gore re le hweditše re ya leboga ebile re leboga ge le ile la swara mogala wa rena gore le kgoneng go boledišana le rena re tloga re nyaka go tsitsinkela taba ya gore ka nako ye nke le no hlalosang karolwana ya nako ye go ne le kopano ka mošate mabapi le batho ba sepetlele go diregile eng go tloga mathomong go fitla mafelelong okay re le ka mo mošate ka mola seisiwa ka mohaselebane o ne e le lefu la mama ke thoma go sepetlele le ka no e thoma ene molato so yena gore mo bekeng yona eo mama hae o tlhokofetse a then freita wa 20 go boloka mama hae
so story sa re fileng sona a re o na kukile ngwana a le mo dibankeng sistomonga a tlhaga mora re tlisa ngwana kwano ngwana o tlhokofetse ya ko hae o ile o nyaka o mongwe o mogolo a tlele ena ka mo sepetlele so yana gore he ba fitlha mola ngwana o na ha sa le teng wa boditswa koko wa ngwana after mo kganye ke ba itse ba re fa re ba bitsa setšhaba mo motseng wa mogae yana gore ba taska rena as team gore re followe taba ya mofuta o so he re sala morao yana re bitsa ba sepetlele ba tlile ko Mosate so he ba fitlha bona ba tle mabapi le yona kgang yone ya ngwana e he ba fitlha ko Mosate so yana gore ba re ba se story ra ba fa story de wete le sang ka sona ba re ba tla boa and then he ba sa wena re tla go sepetlele so ke rena re khopela o mogolo wa sepetlele re ile go sepetlele gore re taxi relief for so he re fitlha kwane ene a tlhalosa gore ngwana sepetlele se bolela gore ba mo sisitse by mistake so yana gore rena ra makala gore ba ka mo sisa bjang cause ba le ba re motswadi wa ngwana a late batswadi ko hae so ha fitlha ngwana o tshile gona tetla e tswa ko kae ba dumeletse ke mang ke khanyeri ke ka mogodi itseng ka teng putsisho ye ya gore ba tshumile ngwana ka tumello ya mang le be le ibutsisha ba sepetlele ne re botsisa wa sepetlele o mogolo wa teng a le teng ke ntate se ke lebetse gore ba re ke mang cause ke gane a re ga le araba a reng a ro tla ira hape dipatlisiso then ba tla tla wa back mo go rena jwale na gore a ba sa boya at all and then ge ba sa bue le lena la palla ke go e latelela ya nna gore ba gamba rena ba eta ba khawa mo tseleng ba tlhokofala so o setse go le thusela ya nna re give up ka yona ra dula so ya nna gore o tlhaela a butse ke kola ka bona a utsinyano a mo fa khanyeo ya nna gore ba tla isala morara o ke le sala morara is fine I wish a kre ngwana wa hae so ya bofelo ya nna gore ngwana o utlwahetse a ke tsefatshe gore ke mafutse gore ke kae ba re go go ngwana jwale lena jwale ka mapolicing forum ge taba e šetše e kwagetše gore ngwana o gona ebile o sectioneng ye e rileng le dirile eng jwale ka mapolicing forum yes ntate ka o leboga ile ra le ka re sala moraso ile ka kra le kwalo nna a ke se le kwa le kwetse ke kola ne le kwetse ke malimpisa ko Mosate so ya na gore date ela ba I change ya ha isa le teng so last month ka kopana le kola mo tseleng a ba ke motlhalofetsa ka le kwalo le ka ntare eng ne le bona ba nyaka taxi neng e le teng then re tlo go tsetaba go se re mo taxi fela police forum ke nna ke one ka mara taxi e nke o mpotse mo kgaitsedi aka ka baka la gore wena o be o le gona o e hlatsela jwang kapa wa e gana jwang taba ya gore ka nako ya ketelo ya ba sepetlele ko Mošate ba ga Selepane ba be ba le gona se se Selepane motswadi wa ngwana o ne a le teng se se Selepane motswadi wa ngwana o wa titsi o na le teng and then ke kwa o bolela taba ya go sepedišana le ya Mošate ya gore I mean e sepedišana le ya Mošate ya gore ba sepetlele ba tloga ba boletše ka molomo wa bona wa go ja bogobe gore ngwana o fišitšwe ka phošo taba ya gore ba sepetlele ba tlišitše taba ya gore bona ba ka hlatswa ba family kapa ba leloko la ga Selepane matsogo o itse ba jwa ngwanešo ya go tlhapa matsogo ke no e utlwela fela ba e boledisa mo go bona ha e fišitse mo go nna e fitlhile mo go nna e tswa ka marana bana Selepane ba re fonetse e le diwana ba re ile ba re hutlile ntate o mong ba ka mo itse leina la hae ntate o tlile ka cooler box ile re ha fitlha ka go bona from sepetlele re mo bona rawa ngwana re mo kreile so re khopela go mmoloka ka mo morago ga ntse so ya nna re o tra o ya pa mosima mo ga ke ba motlhafela ntadola a tshaba ka re ke le tsela motlhafela re mo itse re ke mang ene se go sa fitlisitse se se tshile ke se fefile so ge ba motlhasela o tshabile le stopo se o na se swere ka nako yewe kula pa tsate go tshabile ka yona wo go ira gore ka kua Mošate wena taba ya gore ba sepetlele ba nyako o hlatswa ba family matsogo ga wa ikwa wa siki ke no ikela fela mo strateng e
bolelo ye wena o ikweleng ka kua mošate ke ya ge moemedi o mogolo wa ka sepetlele a bolela gore ba fišitše ngwana ka phošo. Wo prof se se Lucy mane Lucy le kae? re tele kae? Re gona ke ngaka Moremi ke tswa ka maga Matlala ra Mošibo. Putsišwa ka mama eno ba itiši yona. Mmago ngwana wo a tshumilwego o latile ko wena ka gae? O latile ke nna ke na le Delete Ramasodi. Ge o fetša go lata mmago ngwana ka gae, ge le fihla mošate o ba tsebišitše ba mošate gore mmago ngwana o gona mo? Before re tlo lata mmago ngwana mošate be se o itse ka makwalo a rena re kwaletse ba mošate cause pleke ya rena ke a mahosi re ka se ke ra ila taba so ba mahosi ba sa itse. Ke rela re bonnete ba mošate be ba tseba gore ge le seka taba ye ba sepetlele ge ba bolela mmago ngwana o gona? Na le teng. Ke a go leboga. Aowa prof nke a arabe putšho ya gago straight gore mmago ngwana o be a le gona, ba mošate ba be ba bolela ka kganye ka mo mošate ba tseba gore mmago ngwana o gona na? Okay, ke a luka bjanong. Ya o rate ka luka ba mošate na ba sa itse gore ke mme ngwana batho o ba teng o ne a le teng ke a luka bjanong. Ba ile le ile ge le sa le mo kopano e tsene ya be ya tswa ba sa tsebe gore mmago ngwana o gona mo? Ke nnete. A sanka la ba tsebiša gore mmago ngwana o gona? A se re ba tsebiše. Meeting wa lena ge le kua mošate mmago nna o fedile ka goreng? Meeting wa rena o fedile ka gore ba sa ile o ira dipatlisiso mara rena ka hana la mo tabeng ya dipatlisiso bjang cause le ile o pisitse ka photo ya nna re o mogolo wa sepetlele go stage mo tabeng ya dipatlisiso. And then ge ba sepetlele ba fetša ka go ria dinyakišišo jwale lena ka ge le le ma police forum lehlakoreng la semolao le ile la e bereka jwang? Le sepodisi se teng ka mogare le re sedisitse. Ba butše case ka 2002? Kanti papa ke ka 2002 lo right. Ba e butše case? E butše case. E butše ke ma? E butše le a tseba motho wa e butšeng o ba swere molato? Nna mothateng a ke sa mogopela ke tla botsisa ba gore bana ba nna ba ba swere dipampiri tse ka re bona le motho o kwadiwa mo teng. Yona go budiwa e butše. Go ile mang police station mo go lena? Go ile rena Escastini a na le mme wa ka mme ngwana wa Selepane. Alright. Jwale mama ka ge lena le re le tswa ka gare ga sepetlele thwi sister wa fileng mmago ngwana tšhelete ya go namela le go tšea ngwana mo go yena le go mofa diaparo le ya motseba? Go namela le go tsa diaparo le ngwana a ke ditseditse ka na nnotse go sepetlele. Lena ka ge le boelela jwale ka ma police forum molaetša o le o hweditšeng go tswa ka kua sepetlele le be le o fa ke mang? Le ro fa ke mme ngwana. Ke ra ge le fihla sepetlele le fihlile la fa ke mang molaetša le file ke clinical manager matron le file ke mang molaetša? Taba ya tšhelete ya re ba mo file tšhelete le diaparo eng a tlang ka ba idimela ba e hanne. Not taba ya tšhelete, taba ya tabeng ya diphoso tše di riagetšeng ka sepetlele. Lena ge le fihla esma police forum ke mang wa le fileng melaetša ya gore re le sepetlele re dumela gore go na le bothata? Go dumela go na le bothata ba no re fela bona ba tla ira dipatlisiso. Ke o mogolo wa ka mo sepetlele a dana a efa go mong ka mo sepetlele ka re ke dilo tsa tlhaleng tate. Nna ke dingile tsa le secretary ya rena le le ke Ramasodi ke tsoenyana. Le le ntate Ramasodi a ke itse re ka re ke a go lapela ka kry-a mo na go se di nna ka re yena o robedi. Nke ke thushe fa kgaitšedi yaka. Nna ke ikwešišitše gabotse mara ke kwešiša gore o ka re ka mo go moroka e sa šaletšene ge e šaletše ka go moroka go ra gore le go batheletše ba bangwe e ka be e sa šaletše. Ka nako e le ka mošate polelo ye e beng e tšwa go ba ka sepetlele e ya go ba ka mošate le go leloko la ga Selepane le setšhaba ka moka se se bego se le ka mošate ya gore ngwana o fišitšwe ka phošo
e tswile molomong wa o mongwe wa ba sepetlele papa le sa mo gopola lebitso la gagwe a o tsere ke tla o tseka mo dibukeng ke lebetse sefane le dina la hae ene ke motho wa ntate jwale mama ntlhalosetse mo lebaka le legolo la gore ba sepetlele batle mošate mola lena le latile mmago ngwana le seke ditaba tše ntle le go announce gore go ne le mmago ngwana mo kopanong ye ebile eng gore le seke la botša batho ba ba leng gona gore mmago ngwana o e lego gore re bolela ka ngwana wa gage kuo ana mo e ka bona ba e le gore go iragetse phoso fela bona tsanga ra ba rara re mme ngwana o teng a se ke boledile ge o gopola gabotse go phatlallo ya meeting wa lena go ka ba go šetše ba mošate ba ile ba šala le mmago ngwana goba go šetše lena le ba mošate go šetše ba mošate le ba sepetlele o gopola go šetše bomang ke gopola ba sepetlele ba tsamaile pele a dane from there ko tswa rena le mme ngwana re tlo tsamaya ka mošate re ya mahaeng o gopola ba mošate ba sepetlele ba sepetše pele and then lena le mmago ngwana la tla la tsamaya ka morago jwale mpotše mo mama taba ye ya ngwana ye ya gore o swele ke inyaka ka mola sepetlele gore o ntlhalosetše gabotse ke ikwe ka ge lena le rwele dieta la ya ka sepetlele le ile ge le fihla ka sepetlele le botšiša ka taba ye a sanka la botšiša gore ka re ngwana wena o swele a re gane phošo ya riagala na death certificate ya gage e kae a se ba re se yone kati ya gage ya kliniki e kae a ke itsene le ka matho a sanka ba lefa yone mara le botšiša ngwana kati ya kliniki sera le ka re tshwere ke mme ngwana cause na a sa yo pepa ngwana ne a lwana a isitse ngwana ngwana o boletše gore o fihlile sepetlele a ba fa kati ya ngwana ka ge a tlišitše ngwana a bajwa lena jwale ka policing forum ge le šalle le sa fiwe karabo mabapi le death certificate ya ngwana wo a fišitšwego ka phošo go era gore o hlokofetše le botšišitše goba le no maketše ba sa lefe re tshentsheng thata ke gore ngwana a tle ka phoso gore na o tladang phoso ba rile o itlhokofaletseng ke ntse ba mmeile a dane ba mme ngwana a tla ka teng ngwana bana ga a tlile ka phoso ba boa ba romela dipatlisiso ke mo re fileng ga ka moto dipatlisiso ke tsa eng kotse ngwana o tlile jwale nna potišwa ka shi ke kwa gore o ka re le re tswa sepetlele ba sabe ba boloka mokgekolo e sa le gare ga beke a kere ngwana na isitse ngwana mo gare ga beke le la bone a dane mokgekolo tshwantse a gore ka freida yo bulukile aga and then lena le ile sepetlele ka morago ga dipoloko tša mokgekolo ka mo morago ga dipoloko tša mokgekolo ge re utlwa taba tshwana le ba e bolela ntane ba isitse ko khotse re thoma re kwale ka di-3 gore taba se reng ka taba e so jwale mpotše mo motswadi yaka la mafelelo wena go gopola taba ye ema go tloga 2002 emi ka lebaka lefe gona emi ka mokgwa mohutamang emi le ifile sephodisa emi ba sepetlele ba re sa go ria dinyakišišo emi ba family ba re setšhaba emang re tla emela emi ka goreng alright e re ke ithomeng swakere ile re ntlha le di-3 tseo mo motseng ka mo lapeng ke bathana ba modimo na ba sena le ona 3 eno so rena ra koleka ra yema ndane he to yema ke he o tlile ntate o mone ba re botsa kana ba re o tsitse stopo sa ngwana so o tshwanetse re fele morao ka re ke bathana ba modimo na ba ipoifela le o boifa ba re aowa mara ha re itlogeleng ka re na ra thoga ke se ba se tlhalositseng ntate o ba tlišitše ngwana stopo sa ngwana ka cooler box o a tsebagala gore kwa kae ba mo itse bona ekwa taba gona le ile la e fetša ka goreng e bale ka setšhaba taba ya teng ya ngwana o he ba re utsitse setopana sa ngwana ile he re e tlhalosetsa mo setšhabeng ka mo lapeng ka mo gae rena re seitsana mo ka re background ile ba ka mo lapeng ene ba re bona ba tshoga e le he re nyaka ntate gore ba mmolele gore ke mandane ba motsitse mo setšhabeng a tla tlhalose dinnete
jwale stopo sa ngwana se tsena jwang ka gare ga cooler box ene le gona gona mo bua ka ge le mapolice forum maphodisa no re ngona ge ile gore ba ka gae ba re ba bone setopo sa ngwana se le ka gare ga cooler box wa tseba ngwane shu ke duma gore o ntshwarele jwalo ke kwe mmago ngwana o tlile ka taba ye nngwe ye e leng gore ba ga bo ngwana ba ntimile yona ke nyaka gore le motheeletše ga eng ka ekwa ikušiše babogedi ka kua ga eng ke ba ekwa ba ikušiše gore ga botse taba ya ngwana wa ka gare ga cooler box e feletše kae bona e le ba ka gae ba e tseba jwang ka lebaka la gore a ke re ge ngwana a swele ngwana o tla tla le ka gare ga lepokisi la bahu ngwana a ka se tsene ka gare ga cooler box a kere taba tše le be le di botša ke mmago ngwana straight tše tša cooler box all right ntshwarele bjale ntshwarele bjale ke nyakane le mmago ngwana ka pela all right papa re ya go amogela gape lane go lapetšentše kgolo go motse community radio nna ke nna ka kapa radio ke tsamaya le professor Mremifa le gona nke le hlaloseng ka boripana taba ya ntate wo a ilego a tla a swere cooler box ka mogae ge a fihla a re o tlišitše setopo sa ngwana ebile se swanetše se bolokwe ka mo morago ga ntlo nke o ne o tlhalosa go diregileng ka tiragalo e briefcase and then a re o swereng ka mogare o tlile e le late ke lebetse o e bolela o tlile e le late le tswisi le tshwere a re o nyakana le kwa selepano kwa o tlhokofetseng ngwana le mokekolo after that ntato a o re krile re ntse montle ra mo tsentsha ka montsong re a re botse story sa hae o tlile ka taba e feng ha se tsa ntato o le a re yena o tla a le site ye ya Mametlhake okay nantanya kana le kwa ngwana a tlhokofetseng kana ge a re site ya Mametlhake o be a e rakae a re site ya Mametlhake a re now relax wa tseba potšišo še malome ka kapa ngwana wa tshumileng o tsena buang ka gare ga briefcase o ke nagana gore na a tlo tlhalosa different story ke ra mmago ngwana nke re mokwe ga a sa kry-agala ke tse gore o feletse ke battery goba ke network a ke nagane gore o itimile ka gore e ne o kgaogile re sa bolela ke nagana re ke battery nke re tswele pele le auso wa rena ka fa o re fa letlhakore le lengwe Aus Lucy professor nambile Aus Lucy o kompotše kgaetšedi aka
ntate wo we a tlilego ba rego o tswa Mmamehlake a swerego briefcase ba re ka mogare ga briefcase ge be ba le hlalosetša ba re be go ne lona lesea ke dumelana le sentate ka kapa se bolela re ba different story nna story sa ka se ke le fang sore ke le fa sa nnete sa ba re file tsona ka marana ba la selepane he ne ba re founela e dintsiwana ya briefcase a ke tsere ke le misunderstanding but nna ba re boditse ka cooler box ba re ntate o fihlile ana ka mkhona tlhalosora bo se ba selepane ke kae ba re ke ka a re mo bona re no ke tsitse stopo sa ngwana tshotse le se boloke ka pela ka mo morao hantla so ya nna re ba founela auspolina wa monyebodi ke ngwana mamo wa mane a bona o ka re eng so ya nna re le nne wa re founela ra re no ska la motlhasa mo le disempile until re rena re fitlhe cause ne ke distance mo reng so he re fitlha go lapeng ra kra le re ba motlhasitse le story se ba re file ba hanne ntato o hanne ho bula case na itshwere ile ba re gopela go bona ntato ba re o ba hanne di tsore ba ka bula so ntato ba tlhagisitse gore o bereka Mmametlhake ba re fa bona ba selepane ba re kwa masiabe ntato o ene o bereka Mmametlhake so ka matlo rena ha ra mmona mo Mmamehlake o bereka kae mo sepetlele so go ya ka wena khaitšedi ka mogare ga briefcase yeo kapa ka mogare ga cooler box go ka be go ne le stopo sa ngwana wa ko kae ka baka la gore sepetlele se confirmile gore ngwana o tšhumilwe ka phoso danki papa le ngwana e stila ka selekane ka mara dilo tseo so wena o nagana gore tate wo o be a raloka ka baga selepane goba baga selepane ke bona ba seng ba kwešiša ntate o gabotse ka mokgwaneng ka teng he ba e tlhalosa cause no na le go ausa hae bo go kena ba tlhalosa story se one nna ke nagana gore ntate o go timeleng ga ngwana o wa yi so yena ka rapalelo o le bono ke la mofutama o na a ile timelletsa motlhala ka monagano wa ka go tla ra re ntate o a tla ikarabele gore yena ga a šala a etla ka briefcase ka gare ga lapa a re ngwana a bolokwe ka pela ka morago ga ntlo re boloka o mofe ngwana o e leng gore wa gabe rena o swele gona briefcase ye e be e swereng ye e leng gore be e ganetswa gore e bulwe ene stopo sa ngwana se ka tsena ka mara briefcase ebile se ka tsena ka mara cooler box ene ebile na fa tshwana go tshaba go ya ka wena o be a no be a nyaka go no timeletša mohlala mohlo mongwe le gore ba ga selepane ba kgotsofale gore wa rena ngwana o bolokilwe ka mo morago ga ntlo dilo ka moka ga tšona a di no dula thank you papa jwale mama ka ma police forum taba ye lena ka ge e le gore ba ga selepane ba tlile ka mo meagong ya kgašo ba kgopela thušo kudu mo tabeng ya lenanego le le be le duma gore gabotse re tšee re e fitlhiše kae no ne re duma gore re se re fitlhise mo e leng gore community le motswadi wa ngwana ba ka kgotsofala ko go kwela gabotse mama ko go kwela gabotse ke lebogile kudu go boledišana le wena re tlo no fela re lebitša re ya le yona ka labone sa le lona re sa tswela pele ka lenanego le re nyaka go kwešiša taba ye re be re e fetše gabotse ke ne nneta gore re tla ka kua meagong e megolo ya dipetlele re a go kwa gore bona ba ka tla ba e karabela ka gore eng godimo ga lebaka le ya kere thank you profo a re ya lebaka kgaitšedi a ka re toga re lebogile kudu nako ya lena le re swareleng le go sasa ge re le nyaka re le hwetšeng re ya kgopela hle o ne buile nna ntate ne ke le moboroko ne ntse ba mpholile ba re mutse ba o nyaka a nna ditšwile mo tlhong yaka ke thale a gona bothata kgaitšedi a ka re lebogile okay thank you papa dinomoro tša pitšeng tše kgolo ke 066 0703 066 0703 moroka e re phape ka fao ke moka o nape o ba fe di-phone number le gore tloutša baroka di hwetšagala kae motheeletši a ke go leboge wa motse community radio station nna ke moremi ba gešo ke kry-agala kua ga matlala ra mošebo dinomoro tša rena ke 079 170 9862 or o ka founela 060 959
0303 or o ka founela the right reverend Malefo mo go number ya gage ya 072 133 6761 ke mo tlo re kry-ang gona letlakale la rena la Facebook o no re Dr. Moremi ke mo tlo re kry-ang gona ba geshu a re thušaneng re ageng setšhaba re boneng gore re ka lwa go fihla kae ka maele ao e lego gore re thušana ka ona ka mehlale ka matšatši bophelo bo kgone go sepela gabotse re theeletšeng radio ka mehlale ka matšatši ka kua ga borena be re lahlegetše ke mokgekolo re sa nyakana le yena re tla le botša re thušeng ka difounu molaetša ke kwešiša gore ba utlišitše ka mo meagong ya kgašo re nyakana le koko wa rena ka kua o no ba re timeletše go tloga maabane ka mokgo ba re le golle ga atla ka gae le re thušeng ka mehlale ka matšatši re thušaneng le yena re kgone go mo kry-a magagešo ka nnete professor pampiri ye e tlišitše ka tšhoganetšo ke ba leloko la ba ga Matlala yona e balega ka tsela e ba re kgopela setšhaba se re thuše go nyaka mokgekolo Keti Matlala ka ga Matlala Ramošebo yena o tsebega ka mmago Maki gomme yena ke motho wa go se itekanele gabotse mmeleng o apere khiba e green ya go ba le bo sorolwane yena o apere boots e tee ka lotong le le tee o apere le mmese e mebedi ka mengwaga e ka ba wa mengwaga ye e ka lekana go 65 go ba go feta yo a ka mmonago a letšetše mo nomorong tše 076 759 6659 goba 072 32 33 122 re a leboga ge le nna ke nna morwa motšhamaubane professor ke lebogile Moremi Crew ke lebogile Ntate Malefo ke lebogile ka kapa ya radio motheletše gore le kgausi mo o re theleditšego o le gona ge le nna yena ke tšwele twede